Okay, have fun, no, guys. Ayo. Hello, Dora. Hospi Bondi 2023. Anto e ayan aki 3 simang largo. De 31ste keer alweer. Hospi Bondi Camp van het Horatio Rubel Hospitaal. Ik moet zeggen, toen ik hier kwam kende ik het niet. En in Nederland kende ik dit eigenlijk ook niet. En ik vind het zo ontzettend mooi om te zien dat wij voor onze medewerkers zorgen. Om eigenlijk voor hun kinderen te zorgen en hun kleinkinderen. En dat doen we dus nu al 31 keer. En echt 3 weken lang heel veel plezier maken met deze mensen, deze kleintjes. Die ooit misschien ook bij ons in het ziekenhuis komen werken. Dus ik ben heel trots als directeur dat we dit doen. En ik hoop dat we dit nog heel lang volhouden in een hele mooie environment. Dus heel veel plezier iedereen. Ja, en een kamp als dit kost natuurlijk ontzettend veel energie. Dus ik dank echt enorm, echt vanuit mijn hart, alle leidsters en alle organisatoren die dit hebben mogelijk gemaakt. De afgelopen weken waren af en toe nog vrij hectisch, maar het staat er weer. Dus ik vind dat echt super gaaf dat mensen dit vanuit hun hart en vanuit hun passie doen. Dus Marcia, dankie. Simang aqui nos está llenando com atividade. Hospi Bondi Camp, para mim, viaja para 3 simang, no lugar de 2 simang. Simang aqui nos tem beach tennis, ave muito bij lama. Nós também temos dia que nós vamos bowling e também nós também temos pool day. Nós estamos muito contentes e também on-premise nós temos famoso trampoline que nós vamos fazer e também na speeltuin, mesa de bilhar. Dus dat ons iemand hier na actividade. Durante a luna de julho, escola será, hopi biata fastidioso para maior por haya lugar na boa para muito não, sendo que não tenho trabalho todo dia. Dus hopi aí passar, nós decidimos, hospital decidiu para vir organizar camp. Segundo a conversa começar com semana, se livre 2 semanas, agora que nós estender para 3 semanas, para assim não poder é maior chance que não muito não por ter atividade não, para entertain gente dia. Desde o ano passado, nós decidimos que não somente é de empregado por participar, mas também é nieto de empregado. Então, desde 4 anos para arriba, tem 6 anos. E nós estamos muito contentes com a comissão organizadora, que faz isso possível. 5 anos é não possível. Nós temos bastante voluntário que também tour anos. Nice de hoop de voluntário na muito nango a chega de participar no Hospi Bondi Camp, a crescer na conhecer camp. Já 31 anos cá, dus hoop de a bira eigenlijk een leader e para guiar muito na chiquito a vendia.